depan namin sa depan parsuro, parlo yung huli na siyang parsuhap, baru pe suabe na siyang mahuli aganub, panagulan na siyang ni rumahon. Dana kon mamani depan nami masuro siya marana siyang do, napakapehon tulong balu ay maitunga-tunga ni sa nina namin doon, tutu na siyang do mani na magbuwa tulong balu ay. Kaya tasunod rin patrabay ka namin ito lang, na makasuro na siyang. Ganun. Ya. Oh, di udah namin. Doon pa da. Rombongan ni. Oh. Lagi bang. Lagi busok din ha. Sudah minang diri. Ano ko rin naman ba? Lagi busok din ha. Kung ano marini yung bulan aja. Iya. Mas suhapi magkurang na yan. Mas suhapi. Silang malumbe asin. Ako maggarap. Kena jengis lu. Ya, tapi ya benar kami. Ini tak dong mani. Tasiul na siya tulang kalau boy do. Asan kamu mah? Pergi bapak ah. Tuot na si Bukan Besan di- imu. Don do ono batu-bat nyon lobe. Rado dong iba siya dia tak dong pesisahan yo batu-bat ni ge. Ani sisa perubatan ni. Rado dong nauti ni. Lang turboy sigan pertambar ni maa. Dong do pare sa lobe batu-bat niya. Mana tahu rado sunay. Tayo sa nga minday ben permidi sa ibe jarum des do. Lang lumit kayo. Sani kung kakita ko tura. Bisa sila ni tambar. Dong kanay. Ajar kami dia nama si mga Lucia namin. Rumah pengurus pemilik pasang sih. Ano kan lumay pareksahan ni sa kan pakinari malubi may baik ko hatani kan ibu na siyang lubi martambar masih apa ikan ko na ini mauberan ni main dulu si pakaian nin bisa Ay, dia ajar ya. kan dong dulu di baik Iya. buat kami mau beli tipinya aku kata bisa ada terjadi kan aku kan Oh, ibu udah pusing saya. dapat makan aku ya itu pergi ke pokok Atan mah sahab ni. Dalam isi sada bolu dongon ya ada tuh bisa muhammad. Na siya batan yung tao ta. Sam na siul mo na siya. sana soalnya ya paling tuh
video doon na siya. Saya dan panjang. Panjang. Nah ini. Mga nakunay, Judos na namin ay masungon ng ugay. Pagkajudan, so nage karahan ni ang ginami undi. Ito rin na siya, dyan ang ibulakan na siya ang ginami. Ito sila Diyos ni, acara mara nalomar pura na siya. Alam ba yung perpambahayanan pe. Jadi ay mara acara sunari, jadi na parlogi matong umani ipanus pa namin na siya. Dunong namin tundong zabu.